neza rwose. Yego, hanyuma twabonye Amavubi atsinda ambassador aza kuba congratulatinga abakinnyi barishima. Duha amakuru abantu badashobora kuba bamenya ariko wowe uri ku kibuga waba wamenye niki abakinnyi barimo baratekereza, niki abatoza baganira, niki ubuyobozi bwa federation burimo buraganira. Babyakiriye gute gutsinda ariko ntibakomeze ntibajye mu gikombe cya Afrika? Biba gakeya ngira ngo twese turabizi ko akenshi u Rwanda muri izi campaign rukomanga bigashyika ku rugero bigasanga tubuze itike gutyo ku maherere, aho ngira ngo ni gakeya ngira ngo wenda mubirebye musubiye inyuma ni gakeya usanga u Rwanda rufite amanota 8 muri iyi campaign kandi runganye n'ikipe ya kabiri, ugasanga rero ikipe igiye wenda kubera difference y'ibitego. Navuga yuko mu by'ukuri abakinnyi barababaye nibo bwa mbere ngira ngo babayeho, ariko baravuga bati byanga bikunda byibuze hari ibimenyetso by'ibihe bihari bishobora gutanga icyizere muri zindi campaign zizaza. Nayo ntero federation twatumwe na Kamarade ndetse na Richard vice president wa Ferwafa bavuga bati ibingibi tugezeho ntabwo yego turababaye ariko nibyo kwishimira kuko biba gakeya cyane ku gihugu cyacu, ahubwo dukwiriye kubibungabunga gute, dukwiriye kubisigasira gute kugira ngo byibuze campaign ya 2027 izabera hano mu karere, izabera muri Tanzania na Kenya ndetse na Uganda, byibuze u Rwanda ruzabe ruhari. Batiro tugomba kubakira kuri ibi ngibi dukuye muri Nigeria. Ikindi cyo kwishimira ngira ngo kameme ni gutsinda Super Eagles kuko ni gakeya cyane u Rwanda rutsinda igihugu nk'iki ngiki rugisanze mu rugo. Gutsinda South Africa ugatsinda Super Eagles yisanze mu rugo nabyo n'indi motivation ngira ngo Amavubi akuye ahangaha avuga yuko byibuze muri campaign yo gushaka igikombe cy'isi ariho bagiye gukomereza, kandi kuba baratsinze Afrika y'Epfo bakaba bayoboye itsinda no gutsinda Nigeria imikino 2 isigaye nabwo baziturana hasi nabwo bagakomeza bakagerageza, ariko intego ni imwe nuko byibuze Amavubi akomeza kwitabwaho, agakomeza kubaka ashingiye ku byagezweho, akareba yuko izindi campaign byazakunda. Hanyuma urugendo rwose ruteye gute muri rusange kugira ngo na bakunze b'Amavubi baze kuyakira na famille n'abandi bantu ba hafi? Nkuko nimbivuze tujye kujya Lagos, nituva Lagos turamara niho turi bukore escale y'amasaha menshi, ariko turava Lagos ku isaha y'isa 9 za Lagos, ubwo biraza kuba ari saa 10 za Kigali. Turagera i Kanombe ku isaha y'isa 2 z'ijoro. Ndumva biriwe bikiri kare ntawabuza ntago amasaha yabuza umunyarwanda wese wifuza kuza gushyikira Amavubi ayereka yuko mu by'ukuri yitwaye neza. Nubwo utabonye itike ariko nkuko nari mbivuze hari byinshi byo kwishimira, hari byinshi byubatswe, hari byinshi maze kugerwaho. Ibyo rero nibyo twakabaye twishimira, ariko no tugategura n'ibindi biri imbere. Ubwo abakinnyi barahita basubira mu ekipe yabo, bamwe turatandukanira Lagos barimo nka Bizimana Jihadi arahita asubira muri Ukraine, harimo Mutsinzi Ange nawe ngira ngo arasubirayo muri Azerbaijan, harimo na Mangwende nawe arasubira muri Chypre, ariko hari abandi turi buzane barimo nka Munshuti Innocent watsinze igitego Tayizamu na Onyaksera ashyira imibare ye kuri Instagram yavuga ati kubwa Torsten amaze gutsinda ibitego 4 mu mikino 10. Nabonye na Nshuti yabibonye rwose abyishimira cyane, avuga ati Axel rwose n'umuntu w'umutaramo hakana we yagakuze yagatekerejeho. Twari twicaranye no kuri statistique kuri Instagram ya Axel, avuga ati Axel n'umuntu w'umutaramo izo statistique yazitekerejeho rwose ni sawa cyane. Ubona yuko rero bamwe Nshuti no saraza ndetse na Casemiro nawe ngira ngo araza. N'ubu ngubu rwose ndabona Victor Osimhen ari iruhande nawe agiye gusubira muri za Turkiya. Osimhen basohoka handi muri boarding, hanyuma Victor Osimhen nawe ndabona yicaye ategereje indege. Hanyuma rwose handi iruhande rwanjye nuko abakinnyi kugira ngo nabavugishe biba bisaba izindi manevure nyinshi cyane ntabwo mwavugana atabipanze. Yego. Hanyuma Ruvuya reka tubifurize rwose kuza kugira ikirere cyiza, mugere mu Rwagasaba amahoro. Ndumva abakunze b'Amavubi benshi turi buze kuza kubakira. Ubwo saa 2 tuhahurire rwose, ubundi abasore babahereza indabyo, abashinzwe ngira ngo fan club z'Amavubi ubwo barabyumva baze bakira Amavubi muri rusange. Asante sana, shukran.
ikirere cyiza cyane tubifuriza urugendo ruhire. Hanyuma rero reka twinjire muri ubu buryo Lorenzo, duhere muri parcours, twongere twibutse abantu itariki twatangireho gukina umukino wagenze ute, tugende tuzamuka kugera ku munsi wa nyuma. Yes, nabyita ngo ni bila nyine y'Amavubi muri campaign ya qualification z'igikombe cy'Afrika 2025. Ni imikino 6 nyine amakipe yose agomba gukina. Ukina imikino 3 yo mu rugo, ugakina imikino 3 yo hanze. Birumvikana nyine ko ari arere turu. Reka rero turebe uko Amavubi wa mugani yitwaye n'abantu babona uburyo bashyira ku munzani, baca urubanza, wenda tunigireho nuko petetre tuzitwara no mu gihe kizaza. Iyi campaign rero tuyitangira dutangira gukina izi qualification z'igikombe cy'Afrika. Urabyumva? Yego. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndumva ikina match ya mbere twarayikinnye n'ikipe y'igihugu ya Libya. Twasuye ikipe y'igihugu ya Libya hari tariki 4 z'ukwezi kwa 9. Burya campaign maze amezi 3 yonyine. Twasuye ikipe y'igihugu ya Libya tunganya igitego 1-1. Murabyibuka ko ekipe y'igihugu ya Libya yatubanje igitego ku munota wa 16 gusa, umusore bita Al Dahwi tuza kukigombora ari inshuti Innocent ugitsinze. Niwe watsinze igitego cya mbere n'ubundi cy'u Rwanda muri campaign. Yari match ya mbere utakaza amanota, nje personally narababaye. Ekipe y'igihugu ya Libya byaragaragaraga urebye uburyo umukino wagenze ko twari dufite amahirwe yo kwitsinda. Kandi byaragaragara ko nyine Libya n'u Rwanda nibyo bihugu byari binyantege nke muri ritsinda. Ugomba guhera ku gihugu nk'icyo ukagitsinda. Navuga ko yaresheke. Twe dutangiye mu by'ukuri navuga gukora amakosa twagombaga nyine kuregreta kuri uyu munsi turiho uyu munsi. Kimwe kuri kimwe tugaruka i Kigali itariki 10 duhita twakira ekipe y'igihugu ya Nigeria, the Super Eagles. Twanganyije ubusa ku busa. Ekipe y'igihugu ya Nigeria yarasi ibitego byinshi murabyibuka. Ntwari Fiacre yakoze save z'igitangaza n'abakurikiye match kuri Super Sport nimugoroba. Mwumvishe ko abanyanigeria babasesenguze abanyamakuru nicyo bagarukaga bavuga ngo uyu muzamu urimo kutugora uyu munsi yabaye man of the match kuri match twasuye u Rwanda i Kigali. Ntwari Fiacre yahakoreye izina aba man of the match. Navuga ko ni match atazibagirwa. Shobora ko ariyo match nini yagize mu buzima bwe. Ntwari Fiacre twara neza tunganya ubusa kubusa n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, the Super Eagles. Ubwo twari tugize amanota 2 ku manota 4. Urabyumva neza? Match ya gatatu u Rwanda urugwasuye ekipe y'igihugu ya Benin dukinira mu gihugu cya Côte d'Ivoire ya Abidjan. Ninde wariyo Naxel? Ya Abidjan ni Naxel. Wariyo mu kwa gatandatu no dukina na Benin. Oya hari mu kwa 10 n'ejo bundi. Mu kwa 10 n'igihe waruriyo. Dukina na Benin ejo mu kwa 10 badutsinda 3 ku busa. Ni Claude kwizigira wariyo. Badutsinze 3 ku busa mu buryo bugayitse kuko navuga ko twakoze ikosa rikomeye irishobora gukorwa mu mupira w'amaguru to give up. Yego. Gutsindwa ukemera nyine ukumva ko byarangiye bakagutsinda nyine ibishoboka byose. Ni nacyo cyadukozeho cyane kuri iyi qualification twavuze kuko ku munota wa 7 gusa witwa Steve Munier yadutsinze igitego. Aho kugira ngo twitware neza tugaruke muri match mita kabiri turongera turarangara. Igitego cya kabiri ku munota 70 iminota 3 gusa yonyine witwa Hassan Imran adutsinda igitego cya gatatu dutsindwa 3 ku busa dutsindwa n'ikipe duhanganiye umwanya wa kabiri washobokaga. Yego. Urabyumva? Yari match depoza atsinda umuzamu wa kabiri w'ikipe y'igihugu ya Nigeria wari match uwo bita Maduka Okoye kuko wa mbere atarahari yagize ibibazo yagize ibyago. Urabyumva? Ku munota 75 y'iminota 3 yonyine ni nk'inkuba yakubise hariya mu mujyi wa Uyo muri leta ya Akwa Ibom
Nshuti Innocent amuhereza umupira mwiza cyane atsinda igitego abakantu kameze nka deflection, igitego kirinjira cya kabiri to defenda neza match irangira. Dutsinze ibitego 2-1 dutsinze ekipe y'igihugu ya Nigeria, intsinzi y'amateka. Twakurikiranaga cyane Rugangura mukanyeretse video uburyo akurikiranaga match y'ikipe y'igihugu ya Libya twabaze ku munota 92 munota 92 i Tripoli. Byashoboka ko Libya yabona igitego ku munota wa nyuma tukajya mu gikombe cya Afrika, ariko Libya yabinaniwe kuko nayo yatekereza ko hari itsinze u Rwanda rugatsindwa ajya mu gikombe cya Afrika. Uburi mu byize mukwe ntako batagize ngiyo bila ng'umusaruro w'Amavubi muri campaign ya AFCON qualifiers. Iyo ni bila. Hanyuma Axel, hari ibyo twabonye nk'iby'ingenzi, hari ibyo twabonye nk'imbaraga twavoma muri iyi campaign. Niki abantu bagakwiriye kwishimira? Ntabwo intego nyamukuru ni ukujya mu gikombe cya Afrika, niyo iba ari intego yo kujya muri qualifiers. Ntibyagezweho, ariko nanone ntabwo ibintu byose byaba byarabaye bibi. Hari ibyiza tubona twagakwiriye gushingiraho tunubaka dutegura 2027 kubera nyine ko campaign ya 2024 yo yarangiye nta kindi twayikoraho. Ariko se ibyiza ubona twaganiraho, utekereza twese turi hano dufite ibyo twabonye, ni ibiki byiza twavuga ngo twishimira muri campaign? ngira ngo icyambere cyo kwishimira mu by'ukuri kuri staff technique, kuri by'umwihariko coach Frank ni umutoza. Ikipe y'igihugu Amavubi yayivanye n'ikintu cyitwa nonsense cyari kimazemo imyaka myinshi cyarahawe intebe. Kwizigi nimvuga nonsense, amarangamutima, ibintu bimeze nko guciririka ku rwego rwa nyuma, abantu bari barakire nk'ari ibintu bisanzwe kugeza aho byiswe ngo ni flash disk. Yego, uribuka amarira twariraga tuvuga ngo flash disk, umutoza ngo ferwa firma flash disk ngo hamagara bakabahamagara. Umutoza yatamagaye umukinnyi arakubwira ngo mfite autorité, ndi umutoza mukuru, mpamagara abakinnyi mbona bari ku rwego rwiza, uwo ntahamagaye akakubwira impamvu. So ubona ko hari abakinnyi twita ngo n'abikipe y'igihugu, ntabwo ndi bugaruke ku mazina, ntabwo ari ngombwa, ariko hari abakinnyi twe tuzi ngo n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu gusa kubera iryo zina, ari ugasanga umukinnyi ntakina arakina nabi ntari ku rwego rwiza, ariko imyaka ikihindukiza ahora muri selection ubona nyine yarafashe ikibanza, bikabuza n'amahirwe n'abakina n'abakiganjemo n'abakiri batoye. Ibyo ni kigaciye muri selection equipe y'igihugu. Nge ntekereza ko mu guhamagara mu kintu cyitwa selection ya equipe nationale yasubiranye autorité, ari nabyo akenshi umva mwitangazamakuru ngo ntiyumvikana federation ngo ntahuza nayo, kuko n'ubundi abatoza bahamagaraga kuri flash disk. Nuwo mubano na federation nyine urabyumva wegeranye cyane ku buryo habaga hari umubano na federation, akaba n'umubano n'umutoza w'ikipe y'igihugu. Abakinnyi bacu naba bigatuma adatekereza ngo arebe abandi bari kuzamura urwego, ariko niyo hari yagenda n'uwamusimbura aca akajya akambara inkweto yari yambaye yo kuba afite autorité mu guhamagara abakinnyi, afata risque ze nk'umutoza w'ikipe y'igihugu. Icyo rwose ni credit kuri we. Twagiye ku kindi twakwishimira muri iyi campaign. Ikindi rero twakwishimira mu by'ukuri ngewe ku ruhande rwanjye nishimiye ni umubano, ubufatanye bwaranze ikipe y'igihugu na ministeri ndetse na federation. No kuvuga ngo abantu bose mu by'ukuri bafite bahuriye n'ikipe y'igihugu, wabonaga harimo imikoranire myiza, habaho kumvikana. Urebye campaign zo guhamagarira abantu kwitabira imikino bigahera mu buyobozi, navuga bwo hejuru muri ministeri, guhera kuri Minister Richard kuza kuri PSNL n'abandi bose, ukabona bari yaje mu gihe cyane mu by'ukuri, yaje mu gihe federation imaze guhindura ubuyobozi. Yego, urumva nabo ni amaraso mashya kuva kuri barishari kujya kuri nk'uko bivuze Alphonse n'abakamarade, ni amaraso mashya yaraje muri federation. Na ministeri ya sport nayo muri minsi irahinduka, kibikomojeho haza Richard, Minister Richard Nyirishema na Neri n'abandi batekinisi bari muri ministeri. Navuga ko nyine ni ikiragano gishya cyasaga n'igishyize hamwe ku buryo ibintu byinshi byari byaragenze nabi muri kiriya kimenyetso. Rero impamvu mvuga ko ari cyiza, ari naho nsoreza, impamvu mvuga ko ari ikimenyetso cyiza, ni ukuvuga ngo n'ahandi hantu dusa nkaho dufite icyuho, ahandi hantu dusa nkaho dufite ibihanga mu ikipe y'igihugu, ubwo ndagaruka kuri imwe mu myanya, kuko abasesenguzi benshi bagiye bahuriza ku myanya igomba kongerwamo imbaraga. Baravuga bati
icya mbere dukeneye umu center forward ni ukuvuga ngo Yego. wamwataka umwe uca ibintu wo ku rwego rwo hejuru yego wa wundi ariya mahirwe twarase kuri Libya n'ahandi hantu hose udashobora kurata mu buryo bubiri agomba kutsindamo bumwe yego iyo ni poste ya mbere. Poste ya kabiri baravuga bati hakenewe umu playmaker. Urumva playmaker wa umukinnyi utambaza imipira imbere ucomeka ama assist utanga imipira imwe iteye ubwoba. Hanyuma abantu kanavuga bati dukeneye abawinga babiri baryana nabo bo ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi rero ugiye kureba uburyo bagomba kuzashakishwa byanze bikunze harimo ukuboko, harimo uruhare rwa ministeri, harimo uruhare rwa federation. Ugiye rero abakinnyi benshi cyane bagiye baza mu Mavubi muri iyi myaka, harimo abazamu n'abakinnyi bafite amakte ari defensive gusa nk'abo bakavita baje ejo bundi ukaza kureba abandi n'abakinnyi abatari abazamu bano bana babuhake n'abakinnyi baba defenseri abandi bakina nk'abakaseri uretse Samuel Gueret yego na Kwizera Georgia bakina mu busatirizi ni bake ariko abandi benshi bafite amakarito yugarije.